Dobar dan svim čitaocima knjiga Službenog glasnika, dobar dan i onima koji to nisu, dobar dan i onima, a njima posebno koji će nakon ovoga to svakako postati, budući da danas govorimo o jednoj jedinstvenoj ediciji u mnoštvu edicija Službenog glasnika, to je edicija Koreni, koja traje, evo, skoro 15 godina, možda i neki mesec više, a moj današnji gost je Borisav Čeliković, urednik edicije Koreni. Dobrodošao u podcast Glasno, iako mi smo kolege, mislim, da nema potrebe bar ovoliko da bude to sve zvanično. Hoćeš li za početak, vrlo je važno da ljudi znaju i da to od tebe čuju, da kažeš kako je nastala u stvari edicija Koreni, zašto je nastala i što je po meni još najvažnije, budući da sam i sam učestvovao u nekim knjigama iz te edicije, u njihovoj realizaciji, zašto je nastala, od čega je nastala? Možda duga priča, Imamo vremena. Znam da imamo vremena, nego sam nastanak je ovako vrlo spontan bio i uslovno rečeno nepredvidljiv. Ja verujem u Božju promisao i prosto mislim da se neki trenuci dođu sami po sebi da se nešto desi. Naime, krenulo je pre svega nekim mojim interesovanjem za sopstveno poreklo, a posle za poreklo kraja, za poreklo sela, za poreklo svog naroda, na kraju je do toga došlo. I shvatio sam da mi to sve imamo, a ne znamo da imamo, da su to sve neki naši preci ostavljali na neki svoj način. Tako da sam tad došao do knjiga Srpskog etnografskog zbornika, pre svega jedinstvene edicije naselja srpskih zemalja, koja je započela pod rukovodstvom Jovana Cvijića krajem 19. i početkom 20. veka u sklopu Geografskog društva i Srpske kraljevske akademije i koji su nam ostavili to blago oličeno u 101. knjizi Srpskog etnografskog zbornika, od kojoj onoj pomenutoj ediciji naselja srpskih zemalja, odnosno naselja i poreklo stanovništva, kako se kasnije zvala, pripada 47 knjiga, znači više od pola. I shvatio sam da te knjiga uglavnom nema ili da su nedostupne na razne načine. I shvatio sam da je nasušna potreba našeg naroda da ih ima ponovo, da može do njih doći. I svojevremeno sam negde 2007. ili 2008. sa jednim prijateljem iz Gornjeg Milanovca, Slobodanom Obradovićem, tada vlasnikom izdavačke kuće Lio, pokušali da nešto krenemo na taj način i da izvršimo reprinte izdanja koje se odnosile na naše krajeve. I tako smo objavili knjigu Kačer, gde smo skupili te dve studije koje govore o naseljima i poreklu stanovništva i običajima Kačera. Međutim, snage je bilo malo, ili mi nismo znali da nađemo podršku potrebnu. U svakom slučaju shvatio sam da mi to ne možemo uraditi na taj način, ali jedan sticaj okolnosti da tada sam bio direktor muzeja u Gornjem Milanovcu, da je tadašnji direktor Službenog glasnika Slobodan Gavrilović došao u Gornji Milanovac i u jednom razgovoru sa čelnicima opštine, u kojima sam i ja bio prisutan, ja sam mu to predložio kao izdavaču velikom. Ti si tada bio direktor muzeja? Da, direktor muzeja, da se ponovo objave studije objavljene u ediciji naselja srpskih zemalja i uopšte u Srpskom etnografskom zborniku. I imao sam tada viziju kako je to uradio crnogorski CID, koji je tad u sklopu, da kažemo, jednom političkom formiranja crnogorske države i pripreme za odcepljenje, objavio sve te studije u jednoj zelenoj biblioteci, znači, gde je objavio sve predelne celine u Crnoj Gori. A ja sam opet predložio Slobodanu Gavriloviću da objavimo sve. Znači, sve onako kako je Cvijić zamislio, samo na jedan novi način. I on je to prihvatio i tako je to krenulo. Znači, 2010. godine objavljena je prva knjiga, koja je nosila broj 4, bila je obrađene, znači, Gruža. Ja sam imao potpunu slobodu i krenuo sam od onoga što najbolje znam u tom trenutku. I posle su se ređale knjige da bi došli danas do te 56. koja je poslednja, koja će
da bude stvari koja je pred izlaskom iz štampe Sjenica i Pešter. A reci mi, ti si rekao 40 i nešto knjiga je bilo u toj početnoj Cvijićevoj ediciji, međutim, ono što je zanimljivo jeste da je Cvijić te, kako bi rekao, izveštaje o osobenostima određenog kraja, narodnom govoru, teritoriji, nošnjama, svim onim što je tada moglo da bude sakupljeno, dobijao sa terena i da je on to objavljivao u zbornicima. Ti si to sistematizovao. To se, znači, u zbornicima možda nađeš, ne znam, 10 prostora ili 10 prostornih celina kojih se ti tekstovi tiču, ali ti si otišao korak dalje, ti si to sve sistematizovao po određenim prostornim, geografskim, topografskim i svim drugim celinama. Pa dobro, mi smo, za razliku od Cvijića koji nije imao uslove da to bude sistematizovano, jer je objavljivano kako je stiglo. Znači, kako je koji kraj obrađen i kako je materijal pristizao, oni su tako i objavljivali. S tim što su sve to podelili u 4 edicije. U jednoj su bili, jedna je bila Naselja i poreklo stanovništva, prva i osnovna, drugo su bili Život i običaji narodni, znači druga ta edicija, treća je bila Narodne umotvorine, gde je inače objavljeno vrlo malo knjiga, i četvrta je bila Različita etnološka građa, koja se nije mogla svrstati u nijednu od ovih da bude onako autohtona. A kada smo mi počeli, znači, da objavljujemo, mi smo imali sve na jednom mestu, sve u stvari urađeno. Samo je to sada trebalo sistematizovati. S tim što smo mi otišli, možda tu korak dalje, ali možda smo mi manje kritični bili od Cvijića, tako da smo mi rešili da objavljujemo sve. Sve ono što je napisano određenim krajevima, a što je pripremano i rađeno u Cvijićevom duhu, po Cvijićevim metodama. Pa dobro, nije li to bolje? Tako. Pa dobro, možda s naučnog aspekta ondašnjeg, pazite, mi danas kad pričamo, mi imamo, znači, percepciju od 100 godina iza. I ako gledamo s naučnog aspekta u jednom vremenu, nešto možda nije na tom nivou, ali ako ništa bolje za narednih 100 godina od toga nije urađeno, onda ono jeste korisno. I ako nije prošlo da se objavi u Srpskom etnografskom zborniku, izvinjavam se, ono ipak jeste vredno, jer nema ništa bolje napisano za određene krajeve, a objavljeno je u nekim stručnim drugim publikacijama ili je objavljeno u samostalnom izdanju autora, kako su oni to znali, ako nešto su želeli da im bude objavljeno, što pre, a nije stiglo da se objavi u ovoj ediciji Cvijićevoj, tako da smo mi to sve prikupili i prikupili smo zaista po predelnim celinama. Tako da mi danas imamo taj, da kažemo, jedan sistematični pregled Srbije kroz naselja, poreklo stanovništva i običaje u odnosu na sve krajeve. Dakle, kad kažemo predelne celine, bude jasno, to su krajevi koji su zaokruženi na neki način, prirodno-geografski ili administrativno. Uglavnom su to neke predelne celine koje obuhvataju slivove reka. Tako se većina i zove. Evo, prva knjiga je bila Gruža, druga je bila Lepenica, treća je tako, opet ono je dobilo taj istorijski, da kažemo, naziv zbog Drugog srpskog ustanka, onda posle toga sledi Užički kraj koji je kupio nekoliko tih predelnih celina, pa ide Jasenica, pa ide, uglavnom su reke. Znači, Mlava, Poreč, Timok, da ne prebrajamo sve. Dakle, i to su zaista zaokružene celine. Sliv reka se pokazuje kao zaokružena celina. S druge strane, brda je uvijek druga neka priča, drugi adeti, drugi običaj. I mislim da je ovaj princip po predeonim celinama koje su prirodno-geografske zaista određuje određene karakteristike i porekla stanovništva i običaja i govora i svega, dakle, u tim krajevima. Mi, evo, primjer Gornjeg Milanovca, mog kraja, gde mi faktički imamo neko Rapaj brdo, da inače su partizani svojevremeno 1941. napali na Nemce pa prouzrokovali onu tragediju u Kragujevcu. Znači, sa druge strane, Rapaj brda je Gruža nama, a mi smo Takovo. I potpuno je različit govor. Čim pređete na drugu stranu i krenete ka Kragujevcu, odnosno ka Lepenici, to se odmah u govoru i čak i u mentalitetu naroda razlikuje. Verovatno i u običajima. Potpuno.
ne potpuno, pa sve je to slično, ali na drugi način. Da. Jasno se to sam teo te pitam, inače, te se granice jasno vide, iako je to bukvalno tu, komšijsko, dodiruju se, ali potpuno je drugačije. Šta misliš, šta je dovelo do te, kako bi rekao, različitosti na tako malom prostoru? Šta je zaokružilo te prostorne celine o kojima ti sakupljaš taj materijal i pokušavaš da ih učiniš kompletnijim? Pa meni se čini voda. Voda? Voda, zaista da je to voda. I taj sliv reka, to kako reka nosi. Aha. I mi to možemo baš na ovom primjeru Gruže možda najbolje da vidimo kako izgleda kad ta Gruža teče u tom nekom svom smeru, pa kod Bara pređe u Lepenicu, kako prosto razdvaja se, sve je to drugačije. I čak način privređivanja i mi često za neke stanovnike određenih krajeva dajemo neke karakteristike odjednom po tom predelu. Tako da, a i sami putevi su tekli, jer preći preko brda je već malo, treba se pomučiti. Da. Tako da su, ne samo pomučiti, nego sagraditi i put. A s druge strane, narod je u to vreme, naročito kad je Cvijić započeo taj svoj projekat. Ja pominjem stalno Cvijića, nije tu Cvijić bio sam. Tu je Jovan Erdeljanović, i Tihomir Đorđević, i Veselin Čajkanović, a da ne pominjemo i Stojana Novakovića koji nije u tom učestvovao direktno, ali jeste posredno, ili Jovana Žuljovića, geologa, koji su iz drugih nekih branši. Zaista jedna čitava plejada srpskih naučnika koja je to na neki način opredeljivala i započela da prikuplja i da sabira. I mi u to vreme, kada su dakle oni to započeli, mi smo imali situaciju da se narod malo kretao. Kretao se u smislu kad krene seoba i on se sa jednog mesta prestali na drugo mesto, u druge neke krajeve. I kako živi u tim krajevima? Pa živi u tim sredinama. Zna okolna sela, zna koliko ga pogled koliko mu pruža. Ako ode na te sabore u susedna neka sela ili eventualno u susednu oblast, ali ne dalje. Tek sa služenjem vojnog roka ili kadra, kako su to vreme govorili, započeli su stvari da idu malo dalje u smislu, išli su naravno trgovci ili neki, da kažemo, imućni ljudi, ali ovaj ostali narod se malo kretao, tako da je on živeo sam sa sobom. I otuda su te najviše posebnosti nastajale. Znači, ono što su doneli iz prethodnog zavičaja, koje su čuvali u nekoj meri. Ako su bili sami, oni su ga čuvali duže. Ako su ušli u neku novu sredinu, onda su se oni integrisali u tu sredinu ili su oni integrisali opet novu tu sredinu. Ako su uspeli da se nametnu, kao Bugari kad su stvorili svoj identitet na Balkanu sa Slovenima. Znači, tako je bilo i u ovim slučajima. I zato su to zaista posebnosti. Uglavnom su se obe bile. Ja sad radim upravo na Sjenicu i Pešter i pominjao sam tu Gružu kao prvu knjigu. Najveći deo Gruže je naseljen sa prostora Sjenice. I to kad je naseljen? Pa naseljen posle Karađorđevog pohoda na 1809. i bitke na Suvom dolu. I onda su, plašeći se odmazde Turaka, veliki broj stanovništva, najveći deo u stvari stanovništva Sjeničko-Pešterske visoravni, povlači se u oslobođenu Srbiju i jedan najveći njihov deo naseljava se u Gružu. I zato su danas stanovnici Gruže najvećim poreklom sa prostora Sjenice. Što sa Takovskim krajem nije slučaj. Što nije da je dinarsko stanovništvo, mislim i ovo je dinarsko stanovništvo, ali ovo je uglavnom doseljeno u Takovo i u Užički kraj, uglavnom sa prostora Stare Hercegovine. Da, ali tu ima niz zanimljivosti na koje ti nailaziš i u pogledu običaja i u pogledu adeta i svega onoga što nekako određuje, definiše i narod i stvara njegov identitet. Recimo, zanimljiv je taj prostor Užičke Crne Gore, mislim, koji je potpuno takođe autohton, kako si to rekao. Međutim, imamo, ovo je edicija koja se zove Naselja srpskih zemalja. Znači, ti se baviš i nekim prostorima gde su Srbi nekad živeli pa više ne žive ili žive samo u tragovima, tako da si se bavio galipoljskim Srbima, bavit ćeš se Srbima u Rumuniji, Srbima u Mađarskoj,
Važno je napomenuti da ova edicija kada bude objavljena kako je prvobitno planirano, možda ti tu sad malo i, kako bih rekao, prebaciš koju knjigu preko, je planirano da bude 80 knjiga. I ja kada objavimo tih svih 80 knjiga, mi ćemo biti među malobrojnim nacijama u svetu koje imaju takvu vrstu istraživanja vezano za svoje te predele i teritorijalne celine. 55. knjiga je, ako se dobro sećam, Srbi u Ruskom carstvu. I ja mislim da je to takođe jedna zanimljiva priča o kojoj se nije puno pričalo, koje se nije uopšte govorilo, mislim, tek u kontekstu nekakvih poslednjih događaja i onima koji su čitali Crnjanskog i Seobe, njima je to nešto bilo u neku ruku ili u određenoj meri jasno. Mislim, šta smo mi dobili sa tom knjigom u smislu našeg poznanja tragova Srba u Ruskom carstvu, odnosno na prostoru Novo Srbije, odnosno Nova Rusija ili Donjetske republike, kako to danas kažu? Pa ja mislim da smo dobili mi puno, jer to stanovništvo koje je, to je zanimljivost, što su oni, mi kažemo, brzo asimilovani. U stvari, oni su se prilagodili, odnosno prihvatili teritoriju i narodu u koji su otišli, koji opet njih rado prihvatio. Tako da su se oni u nekoj drugoj, trećoj generaciji, a otišli su, znači, sredinom 18. veka, što si dobro rekao, i za Crnjanskog, a o tome nam posebno svedoče memari Simeona Piščevića, što se oni potpuno integrisali u rusko društvo toga doba. Njima je bilo omogućeno da stignu dokle hoće tamo. Znači, ako su sposobni, znači, mogli su stići do carskog dvora već u prvoj generaciji. I oni su zaista čitav niz oficira koji potiču sa prostora baš Donjecka i Luganska, gde su i formirana ta srpske naseobine sredinom 18. veka, vrlo brzo raširili po čitavom Ruskom carstvu. Ali u svakom slučaju na tom prostoru je ostalo potomaka njihovih, a to je naša krv. To je naša krv, znači imamo ih sa čitavog prostora Balkana koji su se tada odselili i vrlo je važno bilo da skupimo te studije na jedno mesto. Veliku stvar je uradio Mita Kostić, koji je pod Cvijićevom projektu na osnovu arhivske građe napisao tu knjigu o srpskim naseljima u Ruskom carstvu. Zahvaljujući istraživanjima ruskih naučnika, mi imamo čitav niz studija koje je kasnije napisan i koje smo mi u značajnoj mjeri prikupili i objavili i sjedinili na jedno mesto i mi na taj način u stvari, ne mislim da širimo, ali u svakom slučaju postavljamo jedan jedinstveni korpus. Ono što si malo pre rekao, po rečima inače našeg pokojnog velikog etnologa Dragomira Antonića, Srbi su jedini narod koji ovo ima. Da, Gagi je pokojni govorio da ćemo mi biti jedini narod koji će na toj meri da bude, ispravim ako grešim, etnografski istražen. Pa mi, u suštini, mi to imamo. Mi to imamo i bez ovoga, ali nemamo ga sjedinjeno. Nemamo ga sistematizovano i teško ga je naći. I zaista ovo je prosto baš jedan veliki posao. Veliki posao koji su odradili naši preci, koji mi sad sistematizujemo i predstavljamo u jednoj biblioteci velikoj koja će imati tih, ja sam mislio 80, ali ako Bog da što kaže da to privedemo kraju i da završimo, bit će, ja mislim, čitavih 90 knjiga. Ali tu su vrlo zanimljive te posebnosti, ovo što si pomenuo, i Rusko carstvo, i Galipojske Srbe, i Srbe u Beloj krajini. Mi smo faktički 3 knjige objavili o tim srpskim enklavama, koje su potpuno različite. Na različiti način nastajale i opstajale, i nestajale, ako hoćemo. Možemo da kažemo da je ova u Ruskom carstvu, odnosno u današnjoj Rusiji, odnosno do juče u Ukrajini, dakle da je ona nije nestala, ona je se potpuno asimilovala i danas je neprepoznatljiva, ali ona postoji u tim ljudima koji su tamo, dakle ta krv je tamo. Na drugoj strani imamo Galipojske Srbe koji su opet u vreme Sulejmana Veličanstvenog, znači to je sredina
16. veka, znači sa prostora današnje Srbije, da li Srema ili Jagodine, odnosno Pomoravlja, se preselili na Galipolje, koji su od sredine 16. veka do početka 20. veka sačuvali svoj identitet, svoj jezik. Pavle Ivić ga je opisao i to mu je bila tema i doktorske disertacije, i koji su se vratili posle pogroma hrišćana u Turskoj, u stvari pobegli u tadašnju kraljevinu SHS, naseljeni u Pekčevo, gde su potpuno izgubili identitet u 40-50 godina. Znači to 45. Među svojim narodom, od 45. Gde su promenili prezimena i sve ono što su čuvali u okruženju Grka, Bugara i Turaka, faktički je nestalo posle Drugog svjetskog rata, ako hoćemo da budemo pošteni i korektni. A treća, potpuno opet različita, je prostor Bele krajine, gde smo imali jedan čitav, da kažemo, čitavu tu vojnu krajinu naseljenu Srbima, koja je bila kontinuirano povezana. Dakle, imali smo kontinuitet od naselja do naselja, to su bila krajiška naselja, da bi u jednom trenutku ta okolna naselja nestala iz srpskog identiteta, kao i oni u Rusiji, koji više nisu bili Srbi, postali su nešto drugo. A da su ova 4 sela sačuvane, su ona sačuvana do današnjih dana u nekom, da kažemo, vrlo zanemarljivoj cifri i broju, ali ona postoje i identitetski, čak imaju veliku šansu, za razliku od ova dva prethodna, da opstanu, i to na jedan vrlo zanimljiv način. Naime, njihov identitet preuzimaju faktički tu njihovu istorijsku nit trajanja identiteta, preuzimaju danas novi stanovnici, oni Srbi koji su u kasnijim vremenima, u poslednjih 30, 40, 50 godina se odselili u Sloveniju, gde oni nastavljaju njihovu tradiciju, gaje tu njihovu tradiciju onako kakva je bila autohtona, tako da oni žive i danas zahvaljujući njima. Dobili su pojačanje iz matice. Da, u velikoj meri. Ne u velikoj meri, nego u mnogo većoj nego što njih ima. Njih ima danas nekoliko stotina tamo, da se, možda ni toliko, da se u tim naseljima da se izjašnjava. Koji su autohtoni, je li? Jeste, ali je crkva u Milićima puna za praznike, puna nedeljom, dolaze Srbi iz okolnih gradova koji imaju kulturno-umetničko društvo Bela krajina, koje neguje njihovu tradiciju, koja je sačuvana, Bogu hvala, i tako da, eto, oni sa velikom verovatnoćom da opstaju na taj način. Da, ali vidiš, oni recimo nisu nestali, iako su na neki način bili okruženi nekim narodom koji nije bio njihov. Dobro, ne možete reći Slovenci, a nisu naš narod. Ali bazično nisu bili njihovi, jeli? Pripadali su nekom drugom, kako bi rekao, državnom entitetu. To je bila Austro-Ugarska tada. Pa i religijskom. I religijskom, da. Pre svega religijskom. Ali, kako bi rekao, ostali su za razliku od ovih galipoljskih Srba u Pekčevu, koji nisu ostali, iako su došli na nekako svoje, jeli, mislim. Pa to je neki sticaj istorijskih okolnosti i tog okruženja. U suštini, kako su oni opstali? Tako što oni su sve negde do 60. godina, dok su imali svoju školu, oni se nisu mešali sa lokalnim stanovništvom, nego su se ženidbeni odnosi, odnosno udaje njihovi, bile su vezane za Liku, koja je neposredno sa druge strane, i preko toga su se u stvari čuvali i potpuno su bili izolovani. A kad su se integrisali, oni su počeli da nestaju. Mislim, u smislu nekom identitetskom. Dobro, se vratimo na ove Srbe u Rusiji. Oni su, kako bi rekao, dobrovoljno se asimilovali, postali su deo tog društva, jer objektivno veliki razlika, osim jezičkih, nije ni bilo. Pa ni jezičkih u ono vreme. To je bio taj sličan jezik, slovenski jezik, da. Slovenski jezik, da, Vuk nije izvršio reformu da ih razdvoji na ovaj način na koji su sada razdvojeni, ali recimo zanimljivo je da, bez obzira, da, u istorijskim okolnostima je to brzo, ali recimo 10 godina nakon njihovog dolaska carica Katarina uvodi orden za te Srbe.
Znači da su oni dugo bili, kako bi rekao, Srbi de facto, ali da su brzo, dobrovoljno postali Rusi. Pa spontano je to bilo. Pa pretpostavljam, nije to da, ciljno bilo, nego prosto to je, živiš u toj sredini, ona te prihvatila potpuno, ništa ti ona ne uskraćuje, niti ti šta brani, niti ti šta traži, a ti ništa ne menjaš ni veru, ne menjaš ništa. Sve ti je isto. Da. Tako da... A ti si radio, recimo, ja se sećam, do pre nekoliko godina si završio, recimo, te prostorne celine koje se na ovaj na onaj način, kako bih rekao, poklapaju taj prostor Kosova i Metohije. Metohije mnogo više, ali to su 4 knjige. Znači, o čemu se radi? Zašto nije to jedna knjiga mogla da bude Metohija i, ne znam, Kosovo? Ti si faktički, rukovodeći se tim principom reka, pravio, ne znam, Ibar, pa onda... Pa ovde sam nekako žurio ja da stignem na Kosovo. Na prostor Kosova i Metohije. Iskreno govoreći, gledao sam da, i čak sam imao velike probleme tu, niko mi nije ništa naravno branio, sam ja imao sam sa sobom kako da sklopim te knjige. Naime, to sam uradio pre nego što je urađena Južna Srbija, znači krajevi u dolini Južne Morave. Jer sam smatrao da je to važno za naš identitet, za očuvanje Kosova i Metohije, da prikupimo te studije i da ih objavimo, ali imali smo tu jednu situaciju da mi knjige, ako gledamo sem studije o Kosovu koje je radio Atanasije Urošević, mi drugi krajevi nisu bili dovoljno istraženi. I to s razlogom nisu. Mi imamo, i tu treba imati u vidu da istraživanje je na neki način mnogo uslovljeno bilo položajem određenih predela u vreme pre Balkanskih ratova. I Metohiju istraživati pre Balkanskih ratova je bilo gotovo nemoguće. Tako da je ona tek istraživana između 2 svjetska rata i ta istraživanja nisu objavljena. Jer kroz Metohiju i Cvijić kada je išao, pripremajući svoju studiju, osnovu je za geologiju i geografiju stare Srbije i Makedonije, on ima oružanu pratnju. I morao je čekati da se pregovara sa albanskim glavešinama kroz krajeve koje su oni prolazili. Tako da je to bilo neistraženo. I onda kada sam došao do ukupno, dakle, prostor stare Srbije, odnosno Kosova i Metohije, u nekih 10 knjiga, skoro, kad saberemo. Da. Imamo, znači, knjigu Stara Srbija i Makedonija, imamo Kosovsko Pomoravlje i Kačanik, imamo Sirinić, Sredska Gora, Opolje, imamo 2 knjige o Kosovu, imamo Drenicu i Lab, imamo Kopaonik, imamo 4 knjige posvećene Metohiji, imamo knjigu Podrimlje. Imamo Podrimlje, znači preko 10 knjiga je posvećeno prostoru Kosova i Metohije. I kada sam došao do Metohije, shvatio sam da ima veliki problem kako ću da rasporedim građu. I onda sam rešio da jedna knjiga bude opšta, da druga bude posvećena prostoru Severne Makedonije, Severne Metohije, a druga Južne Metohije, odnosno 3. I da 4. Metohiju na neki način, pošto nije završeno, sve je to ostalo na različiti način u građi, da pripremim ja, odnosno da priredim i da napišem. I to je ta knjiga koja će biti 4. koja još nije izašla, a preskočena je, ali ove godine sam planirao da je završim. To je Srpska Metohija, vertikala zla, gde sam hteo da pokažem na taksativnim primjerima stradanje Srba u Metohiji od sredine 19. veka do današnjih dana po imenima i postradalih, i ako je zabeleženo i po imenima onih koji su na različite načine te postradale ili maltretirali ili ubijali. A sve je zapisano. Na čega je bilo, naravno. A svega je toga bilo i to ćemo ići, bit će po mestima, po svakom naselju Kosova i Metohije i po ljudima. Znači, na taj način ćemo zabeležiti, da kažemo, Srbe kojih više nema na tom prostoru. I to će ostati kao neki spomenik Metohije, ta knjiga. Ja je makar tako vidim i tako je zamišljam, da
ako nema tamo Srba, postoji zapisano. Gde su bili, kako su trajali, od toga kako je Metohija i nastala kao metohsi manastira, znači od tih najstarijih popisa koji beleže tamo isključivo pravoslavno stanovništvo, bezmalo do negde do 16. veka, koji su objavljeni i govore o tim stanovnicima i o tome šta se kasnije dešavalo, a broj crkava i manastira jasno svedoči o toj srpskoj tradiciji, posebno u Metohiji, a naravno i na prostoru i Kosova i stare Srbije čitave. Tako da. Da, da kako da te tvoje knjige pomeraju nekakve granice znanja i čak i o predelima koji su relativno poznati, jel? Mislim, jel ti u stvari, ne znam, predeo Starog Vlaha je bio, mislim, možemo kažemo, to je prostor koji mi poznajemo, međutim, ne poznajemo ga na taj način kako ga etnologija istražuje, definiše i prikazuje, tako da, vrlo je važno da bez obzira na ove zagranične Srbe koji su nestajali i kojima je jedini spomenik ova knjiga koje ti radiš, ove knjige, vrlo su važni i ovi, kako bi rekao, relativno poznati predeli kojima se ti baviš, Limskom dolinom, ne znam, Gružom, prostorima koji su vrlo važni. Međutim, ono što je također karakteristično za ovu ediciju jeste da si ti sakupio mnogo toga što je od Cvijića do današnjeg dana objavljeno. Kako je bilo sakupljati tu građu? Koliko smo se mi, nezavisno od Cvijića, recimo i pojedinih časnih istraživača, bavili svojim korenima, gledano, recimo, posledično kroz publikacije koje su objavljene? Pa, ja sam svoje vremenom u stvari shvatio da je neki istorijski put nauke vodio do nekog njihovog sužavanja nekih naučnih interesovanja na određene segmente. Tako da mi geografije u smislu Cvijićevog doba više nemamo. Etnologije gotovo u tragovima, a pre svega se odnosi na te dve nauke. One su danas, etnologija je tu negde gde i sociologija, geografija je otišla od neke društvene nauke u potpuno prirodnu nauku. Tako da, ili u statistiku. Tako da ovog načina istraživanja na koji je vršen u ono doba više nema. Ne zato što niko to neće, nego prosto je put tih nauka otišao u nekom svom smeru koji je se udaljio od te osnovne tradicije i postulata tih nauka koje su imali. I ono na čemu je Cvijić u tom projektu i njegovi saradnici insistirali, to je bila neka interdisciplinarnost. Dakle, pogled na određeni prostor sa aspekta različitih nauka toga doba. I to je pre svega tražilo jednu vrlo široko utemeljenje istraživača u smislu znanja i sposobnosti da bi mogli to da sagledaju. Mi danas zaista vrlo malo možemo da dobijemo načinom našeg obrazovanja naučnika koji ima u osnovi u sebi ta znanja da bi vršio istraživanja na onaj način na koji su onda ona vršena. A oni nisu ni bili istraživači, to su bili pismeni ljudi na terenu. Pa jeste, ali su imali... Imali su tu širinu. Oni su imali pre svega dobrog tutora. Imali su tutora koji im je napravio jedan pravilnik za istraživanje, na osnovu koga su navršeni, šta da se skuplja. Nije on morao sve to da zna, nego je samo trebao da prikupi na osnovu pravilnika koji je Cvijić napisao 1896. Kasnije ga dopunjavao i da s njim krene i da prikuplja te podatke. Ja sam imao prilike, evo, upravo sad, mada je on jedan novi istraživač, uslovno rečeno, upravo priređujem u stvari beleške Radoslava Pavlovića koje je on skupio na prostoru Sjeničko-Pešterske visoravni. I gleda se šta je on pisao za svako naselje na koje je nailazio. Dakle, pisao je nazive brda, nazive svih poteza, nazive potoka, voda, bunara, beležio je položaj kuća
i stanovnike koji su u određenim halama, njihovo poreklo, ali to je sve na osnovu upustava koje je vršio. Kasnije se, posle toga se to sublimiralo i obično je neko od naučnika posjetio te krajeve, prikupljene podatke koje su mu poslali, dali učitelji, sveštenici koji su po tom upustvu ih prikupili, on bi proverio i od toga napravio jednu celinu. I to je u stvari ta antropogeografija koja je u stvari nam davala. I zato toga više danas nema. Mi imamo danas hronike sela koje su dobre, koje vrede, ali se oni odnose na jedan prostor i one nemaju tu, uslovno rečeno, taj temelj postavke koja su imala Cvijićeva istraživanja. Ja verujem i ne mogu da baš se čudim kad te slušam ovako, pričali smo nekoliko navrata pre o tome, budući da je za hronike sela to uputstvo pisao profesor Lukić. Ne razumem i sad si me ovde našao, zatekao, budući da sam ja glavni urednik još uvek hronika sela, zašto u stvari mi ne radimo po tim Cvijićevim principima? Ne možemo da radimo po Cvijićevim principima. Ne možemo da radimo po Cvijićevim principima zato što mislim da su i Lukićeva uputstva odlična. Ne, odlično su mu uputstva, Ne, nisam ja to mislio da to nije dobro, nego to uopšte danas ne može da se uradi na onaj način na koji je onda rađen. Nema kome da, Cvijić je hteo da projekat bude završen za 10 godina, da bi mogla da se vrše komplementarna istraživanja i da se zabeleži dok sve nije nestalo. On je bio svestan da dolazi globalizacija i da se naselja razilaze, raspadaju, prosto video šta će biti i sa srpskim selom, šta će biti sa porodicama, da će porodice se rasturiti. Mi imamo tada zadruge u kojima žive i po 50 glava. Nešto živi po 50, nego što imamo podelu rada, imamo vreme, oni žive sve vreme zajedno i žive sami sa sobom. I pričaju sami sa sobom. I tradicija je duga. Znalo se 200 godina. Oni su onda znali 200 godina šta je bilo pre. Ne samo što tiče porekla, nego svega i svačega. Znači, a mi danas ne znamo, mi imamo situaciju danas da deca ne znaju dedu. Ili da su ga videli preko Skype-a, ili čuli negde ima tamo deda. Još ako su razvedeni brakovi, pitanje da li znaju uopšte nekog dedu, da li maminog oca ili tatinog oca. A to tada nije bio slučaj. I tad se, pričalo i pamtilo i prenosilo. I Cvijić je bio svestan sa dolaskom globalizacija, video je, bio je na zapadu, školovo se, znao je šta dolazi i smatrao je da to što pre treba uraditi i to zabeležiti. I zato, za razliku, kad imamo hronike sela, mi imamo arhivska istraživanja. Mi u Cvijićevim istraživanjima nemamo arhiva. Nemamo. Ovaj radost, neko je išao na groblje. Groblje je svojevrstan arhiv. Mi na spomenicima, to su bezmalo arhivski podaci, samo što imaju i pečat. Ali su u principu tačni. Može bude eventualno greška u godini rođenja kod starih, ali ovo drugo je sve tačno. Tako da, oni su insistirali da se zabeleži predanje, jer predanje je nestalo, u stvari predanje je zaboravljeno. I što je vrlo zanimljivo, koliko je to tačno bilo, potvrdila su genetička istraživanja. Mi imamo ovaj projekat što radi Udruženje Poreklo, uradili su knjigu Genetičko poreklo stanovništva Stare Hercegovine, gde se predanje poklopilo gotovo u 90% na osnovu DNK istraživanja. Uzeli su DNK iz grobova, poredili su sa ovima danas ili su različiti potencijalni srodnici dali DNK i pokazalo se da je to potpuno tačno. Dakle, meni se poklopio DNK potpuno sa nekim tamo Marićem iz sela Tepca, odakle potiču moji daleki preci iz sredine 18. veka. A to ja nisam znao nikoga nismo znali, nego su tek na osnovu, predanja i na osnovu istraživanja gde se pokazalo da smo mi u stvari rođaci. Da, očigledno znači da predanja nisu bile priče koje babe pričaju deci pred spavanje, nego su bile priče koje su nas određivale i u vremenu i u prostoru, i u istoriji, mislim. Pa mi smo imali tu, šta možemo kod predanja negde da bude sporno? Može bude sporno neka verodostojnost što se tiče nekih podviga.
to je verovatno... Dobro, malo se to napucalo. To se što kaže onako... Malo se napuca, dodavalo. dobro, da. Međutim, što se tiče ovoga, to je pričano zato što je tako i što je trebalo se zna. Nije imalo razloga se kaže, da kažem, ajde, naši su došli od Sjenice, ako su došli sa Durmitora. Nije niko... Svako je želeo da se zna šta je rodbina i gde su ti tvoji i ko su ti tvoji. Tako da je to tačno bilo, sigurno. Ne, nema sumnje, ali ja verujem da ta ontologija istraživanja svog porekla je vrlo važna. Pre ili kasnije, ta deca koja sada ne znaju ko im je deda i ko im je baba i odakle su i odakle im je prezime i ne znam ni ja, da će pre ili kasnije morati to da istraže zato što se tako na taj način kompletira taj individuum. Znači, moraš da nekako budeš svestan, iako to tvoj život da kako neće promeniti, mislim. Ko si i šta si te u toj meri, smatram da je ova edicija vrlo važna. Jer, barem u onim knjigama, a veliki broj sam i sam čitao, to su vrlo zanimljive priče. Mislim, prosto da ljude koji gledaju ovaj podcast ne odbijemo od korena. To su vrlo dobre priče i dobra istraživanja. Mnogi od tih knjiga se čitaju kao romani, bukvalno. Tako da ja mislim da je ovo jedan vrhunski podvig koji ti evo guraš već 16. godinu ili više. Koliko to traje sve? Pa evo, Boga mi traje, znači dobro si to sabrao, znači 16 godina. Ma nešto sam se presabirao jutros, nisam bio siguran. 2010. znači evo 2025. Pa eto, 16. godina, da. Meni je iskreno govoreći žao što ovaj projekat suštinski, zaista, ja ipak mislim da je ovo projekat cvijeća. I da mi na neki način pokušavamo da saberemo to što su, odnosno Cvijića i njegovih saradnika, uvijek da se ispravim. Međutim, nije neprepoznat, je potpuno neprepoznat, to je ostavština za budućnost. Ovo nije za nas. Ja verujem da ovo je za nas, ali nije toliko bitno za nas, nego je bitno za generacije koje dolaze. Da na jednom mestu, dakle, zašto je važno da sve knjige budu na jednom mestu? Zato što naše poreklo nije u jednoj knjizi, nego je naše poreklo u 5 ili u 10 knjiga. Jer ko je dolazi, odakle ti je majka, odakle je njena baba, odakle je njen otac, odakle je otac, odakle je baba, i kad to raširimo, mi faktički, da bi napravili svoje poreklo, znači svoj rodoslov, mi treba da koristimo nekih, da kažemo, 4, 5, 6 knjiga, a možda i više. I to je ono što je u stvari Cvijić u toj prvoj studiji svojoj metanastastička kretanja i njihove posljedice pokazao da se naš narod i u prošlosti na svakih pa negde između 100 i 200 godina selio iz raznih razloga. Da li su to razlozi bili želje za boljim životom ili su to bili posljedice uzrokovane različitim događajima koji su to uslovljavali ratovima, bunama, bolestima, selio se. Masovno se selio i dolazi na neka nova mesta. Sa njih išao na neka druga. Evo da uzmemo, znači, posle Srpsko-Turskog rata 1876. na prostor Toplice se u dogovoru kralja Milana i tada kneza Milana, posle kralja i kneza, potom kralja Nikole, preseljeno oko 10.000 porodica sa prostora današnje Crne Gore. Naselilo se na prostor Toplice. Oni su tamo ostali dokad su ostali. Nakon toga oni uglavnom se odselili odatle. Znači, ne možemo ih daći danas na Toplici, na prostoru Toplice. Oni su se presad danas udali su oni u Beogradu, Njujorku ili Nišu ili Bog te pita gde su, ali su odatle otišli. Isti slučaj je sa Metohijom. Metohija je posle Prvog svjetskog rata izvršena kolonizacija. Stvorena su sela, isto najvećim delom sa prostora Crne Gore stanovništvo se naselilo u Metohiju, znači došli su da li iz Vasojevića ili iz Morače, danas oni su zabranjeni, je povratak bio tamo posle Drugog svjetskog rata, oni su danas nekom drugom, 5. mestu, tako da mi faktički na ovaj način putem stepenica koji silaze dole, kao što silaze, da kažemo da silaze u ad, silazimo u svoje korene i tražimo korene, znači iz generacije u generaciju. Te je bila. Ili kolonizacija koja je bila posle Drugog svjetskog rata. Pominjemo samo neke, znači, masovnije seobe, da ne pričamo o Oluji, koja je bila i gde ćemo mi naći danas stanovnike, gde će u stvari biti zabeleženo to
poreklo autohtono, kako je zabeleženo u trenutku kad je pisano, dakle, uglavnom je to bilo pred Drugi svjetski rat ili nakon njega prostora Like, Korduna, Banije, Slavonije, a tih stanovnika i Srba tamo više nema, ali ih ima u knjigama, a ima ih i danas negde postoje. I ostavit ćemo, znači, tu jednu biblioteku koja će biti u bibliotekama i biti omogućena tim potomcima, kad budu poželjeli da znaju ko su i šta su, ili kad im to bude potrebno, da mogu da nađu na ovaj način. Jer to u matičnim, u crkvenim knjigama, u ovim drugim neće biti. Toga nema. Ima ti ko ti otac i majka i nema ništa više. I mjesto rođenja. A ovo drugo, ovdje ćeš imati sve. Da, popovi više ne upisuje napomene u crkvene knjige, pa dobro, da nešto nam kaže. Pa i da napišu, to je malo. Pa dobro, nego kažem da bar neku natuknicu, nekakav putokaz, smer u kome treba... Pisalo se nekad. Nekada se pisalo, da, u kom treba istraživati. Ja smatram da, kako bi rekao, važnost tih knjiga, ali smatram istovremeno, budući da, kako bih rekao, jedno vreme sam bio vrlo prisutan i pozvan da o tome govorim i da na neki način pomognem da one izađu, jeste da nikakvu reakciju nemamo sa druge strane. Ovo što ti radiš, to je posao koji bi trebao da radi nekakav institut, pretpostavimo, ili nekakva državna kuća, ili kako god to nazvali. A mi imamo toliko tih instituta i čuda, a time se izgleda niko ne bavi. Ovo je posao jedne izdavačke kuće koja jeste u državnom vlasništvu, ali to sve radi u svom ruvu i krugu, je li tako? Jeste. Znači, mislim, ne znam, da li ta država misli da mi to moramo da radimo i da to ti radiš od neka duga vremena, mislim, ili kako? Pa ja mislim, ja mislim da ne misli ništa i ne mislim ništa da nešto moramo, niti da treba, nego prosto to ne primećuje. Ja mislim da se to ne primećuje. Mi smo imali situaciju, znači, do 2000, do knjige Sirinić, Svetska Gora i Opolje. Mi smo, znači, to je 32. knjiga. Ministarstvo kulture nije otkupilo nijednu knjigu Korena kao obavezan primjerak za biblioteke. Da, što? Znači, 31. Tek Sirinić je otkupljen, to je bilo možda 2015. 16. I to čudno mi je Sirinić, Svetska Gora, Opolje, a nije otkupljeno Kosovo 1 i Kosovo 2. Eto, koje se pojavilo u isto vreme. Da bi kasnije negde od Kopavnika i od Starog Kolašina, čini mi se, to je 43. 3-4 godine te knjige otkupljivane za sve biblioteke, jer to je jedini način. To je jedini način da knjige uđu u biblioteke, jer to nisu knjige koje su hitovi, te su knjige koje su za proučavanje, koje treba da stoje tamo. Bibliotekari, nažalost, to ne prepoznaju. Ja sam bio jedno vreme radio u biblioteci i svestan sam toga, svestan sam situacije uopšte u bibliotekarstvu. Znači, oni to uglavnom ne prepoznaju, malo koja biblioteka, odnosno onaj ko je nadležan za nabavku knjiga, malo ko to prepozna. Malo teško će onaj u Negotinu da shvati da mu je bitna da ima knjigu Stari Vlah. Jer oni to gledaju kroz percepciju sadašnjosti i kroz svega toga. Tako da je jedini način bio da je država stala iza ovoga i da sve knjige se nađu u bibliotekama. Jer to je najbitnije. U nauci je to prepoznato. Naučne institucije njih uzimaju, ali ih ne gledaju u današnjem aspektu i nemamo vrlo malo par nekih možda naučnih radnika u određenim institucijama to podržava, prepoznaje, međutim drugi smatraju da je to dobro što se radi, ali ne reaguju. Nemamo nikakvu reakciju, nemamo malo mi relativno, ja sam prikupljam ovako što kaže, ali vrlo malo imamo stručnih prikaza toga. Ne zbog nas, nego prosto zbog te ostavštine za budućnost. I kod etnologa i kod geografa, koje ja vidim pre svega, još najbolje reakcije imamo kod istoričara ili kod jezikoslovaca. Sticajem okolnosti, mislim, komuniciramo. Ali vrlo je zanimljivo, recimo, meni je recimo žao, budući kako je to rekla Isidora Sekulić, da je jezik kuća u kojoj živi jedan narod. Mnogo mi je žao, mislim, nema to veze s tobom, prosto je stanje takvo,
da nema više tih lingvističkih studija u korenima. Ima ih dosta. Recimo, pominjana Ivićeva o jeziku galipojskih Srba. U Metohiji smo objavili. U Metohiji, tako je. Ali žao mi je zbog toga, ali mislim prosto da predočimo ovim našim slušalcima i gledalcima stanje, da recimo kada je bio sajam knjiga 2020 i ne znam, 20. možda godine, da je tada na štandu Kosova i Metohije, ta knjiga o Metohiji o kojoj smo i ti ja tada govorili, bila jedina knjiga o Metohiji na tom sajmu knjiga, u stvari, mislim. Pa ne znam ni sam zašto nema više ovih jezičkih i lingvističkih studija. Ja sam lingvističke studije objavljivao tamo kad nisam imao ove druge. Jer veliki je projekat bio, ali on je u suštini za korene mnogo bitan bio baš u Metohiji, zato što je poreklo stanovništva Metohije najviše zabeleženo baš u Ivićevom i Stijovićevom, u stvari projektu istraživanja jezika Srba u Metohiji, gde je zabeležena antroponimija, dakle imena, i toponimija. I mi smo to i objavili u Metohiji, jer nismo imali antropogeografska istraživanja. Jer, nažalost, Metohija, kad je Svetozar Raičević istraživao Metohiju, inače to je radio za doktorat na Sorboni, on je taj rukopis je izgoreo u vreme Drugog svjetskog rata i nije sačuvan. Tako da smo ga tamo objavili. Objavili smo tamo, dakle, gde nismo imali ovoga drugoga. Jer one daju mnogo širi neki, da kažemo, ono što prevazilazi našu ideju. Dakle, to je potpuno nešto drugo. Srpski dijalektološki zbornik i onomatološki prilozi su ipak nešto drugo. Oni su nama pomoćno sredstvo u ovom slučaju i objavljujemo ga kad nemamo ovoga drugoga. Zašto ga ne objavljujemo? Pa zato što svaka knjiga nam ima po 1000 strana. Moralo bi da ide u više tomova i ovako ovo prevazilazi neke, iskreno rečeno, i moje i mogućnosti i znanja i samo zahvaljujući nečemu što ja ovo pripremam i što prikupljam i sabiram od negde, pa zadnjih 30 godina, zato je ovo na neki način u mogućnosti ovako da traje i da još uvek izlazi i da postoji. Ja mislim se mene na ovaj način, ovime se niko ne bavi i sad da ja prestanem ovo da radim, ja ne verujem da bi neko, i ako bi nastavio, ne bi mogao da nastavi. On bi mogao možda da pokuša da nastavi, ali prosto ne verujem da bi neko mogao. Ne zato što mislim da ja ne znam šta tu znam, nego prosto zato što sam ja to živeo i svestan sam svega toga. Ali dobro, kud sve, tu i ovo, znači izdržat ćeš još tih, par desetina knjiga, spremit ćeš. Ja se iskreno nadam da će bez obzira da li ću ja biti tu, ti bi svakako morao projekat biti okončan do kraja i na jedan dobar i pravi način. I sada je on, kako bi rekao, ne može da se ne vidi nezavisno od te recepcije koja nije ne znam kakva, iako mi to naravno ne možemo znati, mi ne možemo da znamo ko kupuje knjige koje mi uređujemo i objavljujemo, ali ja mislim da je recepcija dobra, da ljudi nalaze pretke, dedove, rođake, da se nekako bolje snalaze u svom poreklu, zahvaljujući pre svega ovoj ediciji. Ja mislim da ti u stvari treba budeš ponosan na sve što si do sada uradio, nezavisno, takođe je važno pomenuti da ti uređuješ i druge biblioteke u Službenom glasniku, između ostalih i biblioteku Sabornik, poznatu i prepoznatu, tako da ja mislim da u stvari ti radiš veliki posao i prosto bi želeo da nastaviš time, da se baviš koliko god to bude, koliko god bude moguće i koliko god budeš imao volje i snage, volje ćeš svakako imati, a daće Bog i snage da se ovo sve završi. A i u ime Boga. Daće Bog. Hvala ti što si bio gost ovoga podcasta, pa se vidimo prvom prilikom kada ćemo govoriti o konkretnoj knjizi, vezano i za ediciju Koreni, budući da ako neće